Biakamal kajan gwasam ban leram bana jelinkel leram mishan nong rewi ka Akobo County. Shikan la Akobo County Hospital kenita la wal tin kon tin la wal duel wal kenita la wal tomat ke kui juad na tin kon dit wogon wini. Shikar waja mo shikana lat bana mandana shikana kula lat ki duob dana tuwong no makaje bana jelinkel. Kan kono ni ami jirami jidit kan Nuer online TV channel le jogono jin ko subscribe ke nywa kan iti kokien bana wure ler kam nan de kon linga jan gwasame. Akobo County Hospital tere which ka jongle state ken shush ken longon tama ka wal ka tel walton kon tin kam ka nasan te ka jwas reduel wal tere which ka Akobo. Cha roji mo cha jalat niti kontila officially ke kwara kontre kumaka wika South Sudan tintaka Akobo County. The state minister for peace building ki Ramadan and let ka kwimalga rewijen winemi ka Akobo wun mishala Gabriel Malwal jen cha diera long ki cha mishit kana me cha jalar no antama Akobo County chuje ka tilwal lad raja me gwad mishi governor kuäär ke governor Majob biel turuk governor and dinijan gwan mishawe gwelen winimi ka Akobo County kadin kona lad karodian che raja mo che kwen governor Majob biel turuk ka do badan de walde kareb kaja ka Akobo County ko ken chikanu ko hospital wa walten kon tinde ten kana tintel wa ka gwit ko na tuj kan longre wijen gwasmi ka tel walan kona maske ko ngai kon no just wante katin gwasme chalari nene wa a governor Majob biel turuk wajen were wijen winimi ka Akobo County ka dobe dane chinat she can protest kaje ki chinat barar rewi ka Akobo County ka choje chuina kaje kadul wal polopoint ko gwas polopoint tel wal to go to kunat kwana la take ke ko tel wal to be me chinat barar che te wargan wani kan ka gwar en protest me ki tai binarar kaje me nyod je kumen wo tel wal to go rewi ka Akobo County to kene ka pai welkel changa jendang ro pai welkel ron kin dang ro jendang ro ngwan shu ne to ngwan along ne content ten winamo ki ne de kon shingar en gwasamo ne de shinka Akobo County shu kan brar ka ping mi de long re dwele wal ka news kan kum so Sudan no tel wal to maske ka Akobo County Hospital wajen do badan jen kaje we gwel ka Akobo County Ramadan ela governor Majob biel turuk kajan gwasame me shi ga barar ka ping di ko nyodien hotel walde tere dul wal ka Akobo Hospital shu amishit kana me chwajeling ko gorga jeno batin diala kon lat ko rodien ba ka ngach ka ta dan tel wal ka ja ala mishi wal mishi ga tel with me la kula nan anaran ray wai ka gambella ki ethiopia jen gwasa danan ba wel be kulo jiktin ka do danan bi jen hotel wel ne me cha gor. The protest followed the closure of the Akobo Hospital, a critical facility providing service to the local residents and those from the nearby Gambella. Ko luaga na itong wan longan gwasami shirkima ngayon no en Gambella kenene konte ka Akobo tieka wala kan na lugbo ka tani ba babu lugbo kujeme ko tela walta konte gwasami chawra jimo chajala da ken shine ngaje no te tong wan long tel ka kujemo tin kon tel chet ka dul wal la dul ndana dong ci ka dul wal ndi ala infrastructure kon de lat ka kudul wal wa tele ka anyok mushwari batele ja gwad dana dong miti tiram ci jedi jien dong ba jala da gwazamo wa tele dul mi chala dong gwazamo anyok tele wal to go de tin ka ta dan de na kullet ka je ki de ne kontin tila doctori wal dan de kana kula kam ne kon ti ka je wa tele warai dul wal kene tigen di ala wa gor kan lat kon mushwar gwano der tin ko mi tigre mu jitwok baran la to gwasma wa tele dul wala kan dul to de tel dogon di al rewi ka Akobo County waji kan galat governor Majob biel truko der do der kar yalaka ka ta dan che ben jare wechen winami
An Akobo County commissioner shwala pog nyang tu jek, you know, che ta dan en dong chui na ka jabo che nyok lat, che lat kuäär dan en kep, men chiben ko ba ka bugil la governor, shi Akobo commissioner che jala ne na la pog nyang tu jek che na me che jala che kuäär che jugo ne na che ogane dialo kontin la lat chet ka ne kon let dul wal ka ki pola pan a jene tele yo ti chana kam ke tela duor min let kan loro bang no tele yo no a jene ti tie kerik kon jing ne ka ta ko tele ngwane ti jeka a nyok bo jene ne na a jen ti neri ti ngwan ba ti ne ka jek ban gwasme a jene kan peshane kini ti kon tin bere dul wal tin cha kula bun tuwaire dul wal a jene tele kon me jekana jene tele kwen mudong de kula tal ke man la kam gana redwel wal a jene mo bo a challenge kel kere kel me jengne redwel wal ngwasmo kan tell the director chol makwa chelar nene a jene en point en dwel wal point de a jene a jene nene a jene kane de kon letin a jene kane badda karo de ne de kon jitwa ke medical specialist a jene tikan ke doctor cho wal bakel kene clinically dang diech ke clinical officer ti lene shang a jene le na long latin kon tere dul wala gwad ma kenen kan dia ladin kan lat ko bugna biken gatek let ken bum long shale nyen dan te ke atako tel walde te ngoda mo you know Akobo teaching hospital chicken aladan wona na tikan kanel chop ko korjin baddak te lalat ken te lere dul wala gwad mo a jene na a jene tan dia ne chop ko baddak ke specialist ne wal bakel ke medical doctor practitioners kana ne to man ko kien ten gwasmo ala rudi ndial kan dialet kan ko de pol pande tere we ka ko kanti ka gwad dana chala do ne ti kan ne to goal tin en Akobo teaching hospital tere wajin winami youth kan je governor no men chu na na me kwal go do dan de fix ka je ke de raje mo de je gorba je linga je ko da te ko dor mi be kan lat ka kwidul wal a jenen tama shine gujeno mishiben ko gwasame ko bidul wal bi guj ta polo point natin a jenti ne rodar yale kalon ko bineti diala kontin gam bine ka gorno bine ka ladi ko de ta to de kar yale ka na me agenda na sha ko ramadan la governor shik na gulre wujin winami ka Akobo County ka ta dan kan ka jen go telawal turung to kwana la tum ga ke kiete maske rai wika Akobo County ajele dan dong de nyaga yekel gorno jin medong mete ti bal gorno jin ba bi komen gwasmo ko ba jangach kane do kontre wujin winami ka Akobo County let ken long ko do dan dong de Akobo da nyam ko je men di de long ana Akobo County goro wal ko wal mi ci tele jeno men ting na ba be jang gwatmo ko te ga to ngwande tu wal ka wala kontre duel wal goro jeno de toto de ka yungun akum South Sudan shirka me chaja lat governor antama dong pre dial bu ka to go dong be tin konten gam dong be kum ba long ka medar ka nong rewi ka Akobo County jen dan gor de nyoga yekel biata kamal bye bye